Reka nizere ko mumeze neza cyane mwe mwahisemo gukurikirana Karen TV. Nitwa Amani Yareba Hasani, tugarutse mu makuru ajyanye n'imikino nk'ibisanzwe mumaze kubimenyera. Tugiye kurebera hamwe ku mikino yarayibaye. Shampiyona y'u Rwanda yakomezaga i Burayi naho byaruko amakipe yatsinze andaratsindwa, ayandi rwose aragenda arandagazwa. Byose tugiye kubikubira hamwe tubirebe. Ikipe ya Rayon Sport byaje kugenda neza cyane maze yivuna umukeba imukubita ibitego bisaga bine byose. Tugiye kurebera hamwe byinshi byaranze uyu mukino. Ikipe ya Man City yo ntago byagendaga neza rwose, imaze imikino ibiri rwose idatsinda, kuko nejo bundi mu gikombe cya Carabao Cup yasezerewe n'agakipe gatoya cyane. None n'ubu ngubu ikipe ya Man City yakozwe mu jisho n'ikipe ya AFC Bournemouth yikubita ibitego 2-1. Ibyo byose nibyo tugiye gukubira hamwe maze turebe tubagezeho niki niyihe mikino ihari none ku mugabane w'Uburayi ndetse na hano mu Rwanda. Niki kibyutse kivugwa mbese mu mikino, nibyo byose tugiye kurebera hamwe maze tubabwire. Nitwa Amani Yareba Hasani, iyi ni Karen TV. Niba utarakora subscribe, reka ngushishikarize gukora subscribe kugira ngo amakuru y'imikino yose abagezweho uze gushobora kuyabonera ku gihe. Reka tugaruke mu kanya duhere ku mukino wa Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport. Rayon Sport yacu burya n'ubuko, ikipe y'abanyarwanda burya n'ubuko, turabakunzi bayo burya n'ubuko, mu bihe bino mu byiza burya n'ubuko, ngwa y'imama ndaraye. Reka duhere nyine ku ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Baraye bakinye ku munsi w'ejo, ni umunsi wa 8 wa shampiyona. Wari umukino utoroshye cyane. Icyagukomezaga n'iki ni ibyari byavuzwe mbere y'umukino. Uyu Juvenal wari wagarutse muri Kiyovu Sport aza afite imigabo n'imigambi yo gutsinda uyu mukeba Rayon Sport, avuga ati nyamuneka ba basaza ba Rayon Sport bari hehe ngo tubereke, bari hehe ngo tubahereze ikosora. Abasaza ba Rayon Sport maze bashyira hamwe barisuganya bitekerezaho. Mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere tariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 2024, bamwe mu babaye mu buyobozi bwa Rayon Sport batumijwe mu nama maze izuba rijya kurasa, babwiwe ko nyuma y'imyaka 4 basubijwe ikipe aribwo basabwa kwerekana umushinga uzayiramira ikajya ibona uko izamura. Inkoko yabitse impande zombi zavugwaga muri Rayon Sport zisabwe gusenyera umugozi umwe, bakubaka gikundiro nyerereza abagenzi. Uruhande rw'abasaza ni igice cya Paul Muvunyi na special team ya Munyakazi Sadate bicaye ku meza hamwe, maze kuwa kabiri bari kumwe basohora video n'umugambi umwe uguhuhura Kiyovu Sport. Kuwa gatanu mu Nzove yaganira n'abanyamakuru, Paul Muvunyi yemeje ko imyaka 4 yari ishize yari igoye kuko basabwe n'abari abayobozi ba Minisport ndetse na RGB kujya kuri Rayon Sport. Ati byari bigoye kujya kure y'icyo ukunda. Tariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 2024, habura iminsi mike ngo manda y'imyaka 4 igere ku musozo. Uwayezu Jean Fidel urwaye yanditse yegura ku nshingano zo kuyobora Rayon Sport. Uwayezu yagiye kwegura abo batoranywe yarababuriye irengero. Abakinyi ba Rayon Sport bari babaye imfubyi gusa bari bafite umuryango, ba nyirarume, ba nyirasenge, ba nyina wabo na ba se wabo. Iminsi mike ngo bakine na Gasogi United. Amafoto arimo abayoboye Rayon Sport bahuje amaboko bategura umukino wa Gasogi. Intsinzi ya mbere iraboneka, nubwo byasaga nk'ibanga. Batsinze Rutsiro biyongeza Bugesera, maze nama yo kuwa 27 mu nama yo kuwa 27 z'ukwa 10 2024 barakomorerwa byeruye. Rayon Sport ijya mu biganza byabo. Bamwe mu bakinyi bishyuwe ibirarane
bafitiwe na bamwe muri aba bagabo. Ubu intsinzi zibaye enye zikurikirana ndetse n'amatora tariki ya 16 z'ukwa 11 2024 kuko nibo bazishyiriraho ubayobora badasabwe gutora batswe telefone. Iyo asobanura Rayon Sport y'ahazaza, Dr Emile Rwagacondo, umwe mu bacurabwenge b'uyu mushinga, avuga ko ari umushinga abareyo bitekerereje bazishyirira mu bikorwa. Rayon Sport nyuma yo gutsinda iyi Kiyovu Sport imaze gutsinda imikino 5 yose idahagarara. Umukino w'ejo rero ngo byaje kugenda bite? Ni ikipe ya Rayon Sport yatsinze Kiyovu Sport ibitego 4 ku busa. Ni ibitego byose byagiyemo mu gice cya kabiri, ndetse ku munota wa 59 Iraguha Haji yarateretsemo igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport. Umunota wa 77 Iraguha Haji arongera ahumura Kiyovu Sport abatambikamo ikindi gitego ku munota haciyemo umunota umwe gusa. Reka tunabyite amasegonda kuko ku munota wa 78 uwo bita Faringanye yarateretsemo ikindi gitego cya gatatu cy'umutekano, aza gushyiramo agashingura cumu ka Adama Bagayogo maze Rayon Sport itahana umuntu. Dukomeza kuri uyu munsi imikino ihari rero, ni ikipe ya APR FC iri bwakire ikipe ya Gorilla. Biraza kugenda bite rero? Biraza kuba bimeze bite? Reka twambuke ku mugabane w'Uburayi. Reka nze twerekeze ku mugabane w'Uburayi. Gusa icyo twavuga nuko Semenyo ku munota wa 9 yari amaze guterekamo igitego, ndetse Evanilson ku munota wa 54 abateretsemo ikindi. Ubwo ni ikipe ya FC Bournemouth yatsindaga ikipe ya Man City, maze igitego cya Man City cy'imoza amarira kiza guterekwamo ku munota wa 82 cya Gavalidiol. Ntabwo ariyo mikino yonyine yabaye, reka tuze byose tubirebere hamwe tubabwire ukuntu ku mugabane w'Uburayi byifashe. Amakuru ku mikino yabaye ku munsi w'ejo muri shampiyona y'Ubwongereza English Premier League, ikipe ya Arsenal ntabwo byayigendekeraga neza, ahubwo nuko ikipe ya Newcastle yayitsiburaga igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Liverpool yabyitwaragamo neza, itsinda ikipe ya Brighton and Hove Albion itsinda ibitego 2-1. Ipswich inganya na Leicester City igitego 1-1. Bournemouth itsinda Man City ibitego 2-1. Southampton itsinda Everton igitego 1 ku busa. Naho ikipe ya Nottingham Forest ibyitwaramo neza, itsinda West Ham United itsinda ibitego 3-1. Ni West Ham yaje kubona n'ikarita y'umutuku. Iyi Wolves yatsinze yanganyije na Crystal Palace ibitego 2-2. Imikino ihari uyu munsi rero, icyo twababwira cyo ni umukino ukomeye cyane uri buze guhuza ikipe ya Manchester United ndetse na Chelsea. Ni umukino uri buze kuba ku isaha y'isa 12, ndetse ukaza kubanzirizwa n'uyu mukino Tottenham iri bwakiremo Aston Villa ku isaha y'isa 10 izuzuye. Rero ngurutonde rw'agateganyo rukaba rumeze rute? Liverpool iri ku mwanya wa mbere, Man City iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 23, mu gihe Liverpool iri ku mwanya wa mbere n'amanota 25. Naho mu gihe Nottingham Forest iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 19, ikaba irusha Arsenal inota rimwe, iri ku mwanya wa 4.
Amakipe rero ari ku mwanya wa nyuma ni Ipswich iri ku mwanya wa 18, Southampton iri ku mwanya wa 19 ndetse na Wolves iri ku mwanya wa 20. Niyo makipe ari ku murongo utukura. Reka mbashimire cyane ndetse iyi kipe ya Manchester United icyo twababwira nuko nayo bitameze neza. Amakuru y'imikino kuri Kan TV yo nagahoraho.